Прашањата се следни. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира за членувањето во оваа алијанса? Кои се задачите кои треба да се завршат во процесот на зачленувањето во НАТО, а при тоа да не бидат повредени законите, уставот и меѓународните стандарди? Тоа се првите две прашања, а потоа ќе одговориме и на следните. А тоа е, дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантира транспарентност на институциите и почитување на човековите права и слободи. Ова прашање е особено важно за нашата организација, бидејќи ние сме организација за човекови права и слободи. Со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата? Кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата? И на тоа надоврзано прашањето дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали. И на крај, колку членството во НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрза интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија. Мислам дека ова се повеќе прашања кои нудат навистина сериозен предизвик за сите наши соговорнички и соговорници, но во исто време знаеме, свести сме дека тоа се можеби најрелевантните луѓе кои можат да одговорат на овие прашања. Па повелете кој би сакал да зборува, можеби господја Шекеринска да даде одговор на првите две прашања. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира членувањето во оваа алијанса и кои се задачите кои треба да се завршат пред тоа? Ja se naravno slažem s potpredsjednicom vlade i ministricom obrane kada govori o ovoj sinergiji EU-a i NATO-a. To smo mi, Hrvatska kao najmlađa članica Evropske unije i kao jedna od mlađih članica NATO-a, upravo smo to govorili, da su EU i NATO dvije strane jedne medalje i da NATO nije samo vojni savez, on je i politički. Da, procjenjuju se obrambene sposobnosti, vojne sposobnosti, ali na kraju se radi o politici. Radi se o tome koliko vam je snažna vladavina prava u zemlji, koliko su vam snažne institucije, koliko poštujete građanske i osobne slobode čovjeka. Mi smo, kad smo krenuli prema Evropskoj uniji i NATO-u, naravno mislili smo da će to sve ići puno brže, međutim, onaj proces naše prilagodbe je jednako važan koliko i samo članstvo. Mi smo u tom procesu prilagodbe Europi, NATO-u i Evropskoj uniji gledali način kako ćemo ojačati naše institucije, državne institucije, jer je bilo važno da se zakon jednako odnosi na sve, a ne da se samo na neke odnosi u dobrom smislu, a svi drugi nisu u tako dobrom položaju. I tako smo tretirali i EU i NATO članstvo. Kad govorimo o tome koliko su građani upoznati što točno donosi NATO članstvo ili o čemu se radi u samom NATO savezu, upravo ovakvi skupovi pridonose tome da se građani upoznaju. Mislim, to je jedna vrsta edukacije i jedna vrsta približavanja samog saveza građanima. U trenutku, mi smo naravno započeli zajedno sa Albanijom i Makedonijom 2003. godine, dakle ima već 15 godina, tu su bili i gospođa potpredsjednica, ali i gospodin Pendarovski, svi tu negdje znamo, ali dobro, mislili smo da će ići brže, okolnosti su bile drugačije, ali zato sad postoji šansa. Krenuli smo objašnjavati svim sferama društva, ne samo vojnicima, ne samo državnoj upravi, nego svima što to točno za nas znači NATO. Odlazili smo u staračke domove, odlazili smo u škole, odlazili smo na razgovore, naravno, s nevladinim organizacijama. Pripremajući se za ovaj okrugli stol, čitala sam neka istraživanja i recimo veliki broj nevladinih organizacija zapravo je bio protiv pridruživanja NATO-u, a razlozi su bili nema rata, niko nas neće ugroziti, oslobodili smo se, nema potrebe. Međutim, to je bilo prije 10 godina, kad nije postojao
u ovakvom obliku međunarodni terorizam, kad nije postojao ISIL, kad nije postojao ovakav strah od migracija. Dakle, sve se mijenja. I drugo što ih je bilo strah je da sad će se nama izgraditi NATO baze i nema više turizma. U isto to vrijeme Italija koja ima najveću NATO bazu ima odličan turizam. Grčka, Turska, Španjolska, sve one imaju zato što ljudi prepoznaju sigurnost. Niko ne želi ići u zemlje za koje niste sigurni da li ćete se vratiti nakon odmora i doma. Tako da najviše nam je zapravo pomoglo ovo izlaženje na okrugle stolove, televizijske emisije, da razbijete strahove ljudima. Naravno, nije sve med i mlijeko i nije samim ulaskom rečeno da ćete riješiti sve svoje probleme, ali je puno jednostavnije kad te probleme rješavate zajedno s partnerima, zajedno s prijateljima, zajedno sa saveznicima. Znate kome se možete obratiti, znate tko vam može pomoći. Zato se i govori o zajedničkoj obrani, o nečem kolektivnom, jer puno je jednostavnije kad ste u grupi koja dijeli jednake vrijednosti nego kad ste sami. Znam, puno puta se događa, kaže, zašto ne bismo bili mi neutralni? Eto, i Švicarska je neutralna. Da, samo što je Švicarska u sredini Europske unije, okružena NATO članicama i zaista nema nekih problema na takav način sigurnosnih. Mi moramo znati gdje smo, ova regija je dosta trusna, znamo kakva je bila naša nedavna povijest i upravo zbog te sigurnosti mi kao Hrvatska smo mislili da nam je ključan ulazak u NATO i zatim u Europsku uniju, ali isto tako mislimo da cijeli ovaj prostor treba dijeliti jednake vrijednosti, jer onda nam je, kad širite prostor sigurnosti, puno vam je jednostavnije.